Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada ondel-ondel nih teman-teman nih. Ini ondel-ondel dari Sanggar Betawi Aida nih teman-teman, tuh lihat tuh. Sanggar Betawi Aida. Wih, cakep banget tuh kedoknya tuh. Mantep banget tuh, lihat tuh. Wih, ada anting-antingnya. Wih, matanya cakep banget. Wih, ini mahkotanya teman-teman nih. Tuh, lihat tuh. Wih. Tuh, mantep banget kan? Lihat tuh teman-teman tuh. Tuh, lihat tuh teman-teman. Wih. Cakep banget nih ondel-ondelnya. Tuh, bajunya biru teman-teman. Lihat tuh teman-teman tuh. Wih. Keren. Tuh, lihat tuh teman-teman tuh. Wah. Nih ada cowok aneh nih teman-teman nih. Lihat nih mukanya nih tuh. Mantep banget kan? Tuh, kedoknya tuh. Wih. Ajib. Nih, cakep nih. Wih, mukanya nih. Keren banget teman-teman tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh teman-teman. Wah. Bagus kan? Wih, teman-teman. Wah. Keren. Kasih udah nonton video Channel AM Betawi.